Pemirsa program Bedah Rumah Sane Sampun memargi dukirin rau mangkin kantun kelaksanayang Dinas Perkim Kota Denpasar. Pemekas warsane mangkin pinikidik sampun kerincikang, tigang likur sane pacang kebecekang. Anggaran program Bedah Rumah inucap rau saking APBD Denpasar antuk telung benang yuter ring asiki unit. Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara kesarengin Wakil Wali Kota Kade Agus Arya Wibawa Mausang rau mangkin paiketan Dani Muali nyuk serahang program bedah rumah sanes sampun kapuputang majang pihak rekanan. Siki unit Umah Duen Gede Wiantara sampun kapuputang terus sampun presiden keanggen. Kadis Perkimta Kota Denpasar IGD Cipta Sudewa Atmaja Mausang warsane mangkin paiketan Dani sampun ngelaksanayang bedah rumah antuk 3 likur unit. Ring APBD induk wenten roras unit rumah tidak layak huni, selanturnyane ring APBD perubahan wenten 11 unit. Nanging pacang kawohin saking CSR. Rau mangkin sampun wenten 6 rumah sane kabecikang saking program bedah rumah punike. Ring pawigunannyane oleh pihak ketiga anutin pagu dana telung benang yuta rupiah asiki unit. Dadosnyane wilangan wantuan bedah rumah warsane mangkin kauningin nincap saking warsa sedurungnyane. Santukan ring warsa kali-tali kali likur kapuputang plekutus unit bedah rumah. Selanturnyane nilai wantuan nyane kantun patah inggih punika telung benang yuta rupiah sawilang siki unit. Dani ngowohin puangunan umah inucap talar ngutamayang deste Bali sani pindah ke dasar budaya ring wangunan Bali. Wentenan ornamen Bali sani kaanggen anutin ikuh celedu saha bentala. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.